Siyabonga Ngwenyama kubuya kwakho lapha sisive semaswati site kuwe site uqeba babemeja mashikilisane fakutse kuthi ngesikhathi wena Ngwenyama ulenge nsheya emelika mashikilisane lo ulibulele live lemaswati ngekuthi aqashe bantfu labangemagwala kuthi abende emasotsha lokhu kwende ngekuthi uthumele waqasha labo labanemagonso ekubaleka waba recruiter ukuthi kube ngibo emasotsha washiya abantu labafiti labakhona kudzangalata bashaya ama press up badzangalate njengabo Van Damme wabashiya wathatha labe kubaleka manje siyabona lokho ukuthi lelive vele selihleli ingcunu ngoba lamasotsha lawa lasawakhile emashikilisane wakhe abantu emasotsha latawuthi nakufika imbi avele ababele ngelitubana baleke ngoba vela ngemagwala abantu bekubaleka ushiyele tigaca amabhande temaswati lafiti lakwati kudzangalata manje siyamceba la kuwe wena Ngwenyama sithi sicela umxoshe ngoba ulibulele lelive ngalokuqasha labantu bemagonso ekubaleka kanye nalaba bema civil aneboya ngoba Ngwenyama emaswati lamanye afiti akhona kuqula insimba akhona kushaya ama press up adzangalate alingise bo Van Damme mashikilisani washi